چاره چگتم لیک چیت خلیق پان مشتاق یا رسول چگتم لیک چیت خلیق پان مشتاق یا رسول صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربه ومن جميع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم شان تود چوک پان کریتا سون چارے یا رسول شان تود چوک پان کریتا سون چارے یا رسول جانو پان قربان کر ہے چھم ہمارے یا رسول جانو پان قربان کر ہے چھم ہمارے یا رسول ہول تب سن متمسینس مزمدینہ چھم دعوا ہول تب سن متمسینس نچم داو مدینہ منورہ ہے رب العالمین سانی شو تمنا دل خلود اللہ تعالیٰ قبولیت ہے محفل برگ دبس ہول تب سن متمے ہول تب سن متمسینس مزمدی نچم داوا وات کر تت جائی دل چم بے قرار صلوات کرے تت جائی دل چم بے قرار یا رسول شان تھد چھوک بان کری تو سون چارے چگتم لیک چیت خلیق پان مشتاق یا رسول چگتم لیک چیت خلیق پان مشتاق یا رسول سائی کری زم جائی تن ہاں سائی کری زم جائی تن ہاں اند مزا ریا رسول سائی کری زم جائی تن ہاں اند مزا پان کری تو سون دل کھل ون جانا پان کرے چم امر یا رسول یا تم در خواب للہ چم سٹھا بیتاب دل یا تم در خواب للہ یا تم در چم سٹھا بیتا دل لول چشم کود کالا کون ہری یا رسول
चश्म खुद का लाखों नहारैया रसूल चश्म खुद का लाखों नहारैया रसूल शान थुद छोक पान करे तव सोन चार कसे कई हवित वीद बोपन दर दे जिगर कसे कई हवित वीद बोपन दर दे जिगर ज़ौगयम न्यंग लिथ कहलो सैब जानवा रैया रसूल शान थुद छोक पान करे तव सोन चारई या रसूल जानो पान करे है क्षमा